kan long shisha ka sngi ka ban sa jengkan mau nakamta ki khun ki hajar karaj nong khlem hapo rebo district hakaba kane karaj kalayo sendon da ulang do raj bapura jongka uban chimti ban pej ban khmi ya ka e ka shon ka jingdon kam ban penwit penbeng ya karaj kane kala urlong hadin bo upaim ka hima khat ar lengdo upaim wan francs im ulapan spong lengdo raj bapura ya uba successful lengdo hapo kasnong saiden lawan ru ban sakilang hakani ka sngi ka bakarpang balapan spong lengdo raj bapura lakunthop yaki menteri kileng doran lembat kaji sakhilaru uba ike lapang rambas nong kasnong saiden nalor ki bahi ngasem jong ulang do karaj nong lem komentar yang zaman ini di way menteri untuk kehima ini nom sao angin dalam menteri simply pasal simply badelu secretary obat bakit yang kedua kita untuk kehima ini yang dulu nakaway menteri kita ada nak Jack Dongshli, mengenai dalam Singapura. Itu dijilai menteri yang berdekat bagi tunjuk di alam dok sebelah pakai nak cuma kalau ketika tu ikhman bagi Jack Kur disay sudah begini bantri bantuan bantri yang kasar kepom tunjuk bantri minat bantuan dia senang bah kapati kenyumi kapati kenong bahkan yang lo tunjuk kan tubuh kedok hati dia kesini. Ngai kublai itu hari ni kapal kementar yolong do, jom karat nong halam, ubah dari ti kita ada ai appointment begini hari ni kesini kementar ini pergi ke pusat dunia di kerana do kalau haba ni ai kespong kali kamu ni ai kejun tubuh kedok. Nang ba lomba ini ni ya karat kepada kejiban karat kepada kejisan karat kejiban kejusuk kebunuh ngai pondelu ya kene kasni do menta ya kajan ya kakur dundo kapapi kene kala hadin ki baslamba kata ikelayan lalu itu nak kita don itu ada kejun tunjo harus menta kene kapangio pian bat mau ba pangio pian kadi kejun punang ka jomar ni lang baro ngai kublai ki beripat kipur di bulan apa kan kiba hakane ngapor kan sempat urung ban pun puli keteng joki ki bulan menta ban syadila lekat urung do nong halan nang ban pandur ka namar wi puli urung mak ban lagi teringi ba karat nang bulan kadang kilongsan di jongka ba tunju puli kilongsan urung do ki hande kumbalai lam mene laiken namba wi urung pak babiran simply begitu bah kadang kabur kabasai yang itu nampak senang ngai ketul kau nama tak kena ketul betul nang yang susu yang pun tak senang joki sedang mengelak penondur tele kapur kamenta ngai kubilu ya wi pui kita hakane kapur kamenta kilongsan kimansan kilong kimi ikut setengah senang berkenting kilung pak nak senang saiden kibaran kejumpa dikit klik berpuluh berpini yang kena senang bat timau hada ni kasi kamenta ande tang senang saiden ada timau ngila kiu sugoi kata di hakarat nong thela timau kanono cakap kebangilit ngin timau dulong ni kata bangiron ke sikit klik umri tang rundo lada pesenya tang rundo komot keput tang umar we handai katho ya baro ki badan hakarat nong thela bangin ban ke sesorang bat sikit klik bangide hakarat nong thela berkatahi kan penyok mensian ya rundo bakilong san ban pentunun yang kam ban pergi sekapetai ba kinong thela kidon shisha ya gariti ke dustur ke jongki ki babat pura ki babat skan tenang ba kepetai kenuyo ban keno hanya kenyo ban ai jiro ai kudai tu ya ki duli ki tempan ke juri ki buan nak nungdo ba tunjuk nak nongkra apo ke cingilam jori ba rani maring bajul sikli hamni dan ba sirfan ba kibabun ki lurang pak ki dekat pasti kemudian sibun yang kena kesini kementar ada kindon kini kalau orang bakal kesini ke pemerintah kalau untuk bekerja kemudian sibunnya di dulu di tempat ke jungi bahkan mau ban ajung kai hakan yang erat ke jungi ya bakal dengan kan saya ke dulu di tempat ke jungi ban pergi bangiran yang kariti ke dustur ke jungi berkata kariti dustur ke jungi bagi pun kibabun tadi yang jungi kin pak sekarang dan yang keluar kementar nggak tempat ya untuk nong halam
Semua perluan sekemat, boleh beritu ya di longsan longsan, di jong kene. Kejungan tu jong akalong, bunyikan dari sini tak kejung sok. Boleh jong pi, kalong kejung kia nampak jong pi. Pun kiaja kejung hapok, kemah tak hantam hapok kene kerai.